Ka WhatsApp kala penyelam shah ke jing shah dan kuna lani shah set along. Ka Bombay High Court dang men hagani kala Maham barika kanto ya baroh iba pyndonkam ya ka WhatsApp habagi post ya konten hapo gi status ke jingki habagi pha jing tip na yo jing tip lengba ka WhatsApp kide masung thu bat kide bandon kata ke jing kli ya de kizat konten kiba kumkino kide ban post bat kiba kumkino kibom de ban post hak order ke bala pas hak atarik bulan Julai araja apply ke division bench jong uwina joshi bat uwal miki SA menes kala ong bagajing thmu jong ka WhatsApp status kalong ban pen pau lane ban pha jing tip ya kino ki khobor shaki wepat kibdon hapo kata contact list nangta kala ong shushu bagi WhatsApp user ne kitai ban kam ya ka WhatsApp barabor chat page ya kino ki status kibala bu lane kibala upload hapo contact list ke jongki kumban supin kan mau hangne bahag apply tarik benai March jong ne usnem arja apply Uwe ubriu ubala tip karteng kum ulan ke alpnya usnem karta ul upload ya ke video hapo ke status ke jong laga ba ubu ru ya ke jingkali bat pharu ya ki nongpeng bukin wat na google kana mungkin tip susu ya ki shisha baroh hanin utei unong mudoi lene uta o kompenan ulawat na google halo kita ki jintho ulasem bagi dai ki bom hab bat ki bakta sha ya ki jingsneu jong ki wepat ken honyam banidana kata utei o accuse ula ong haba opus de kate ka konten hapo ka status gujugu umsya matmu ban pensit lene ban tangding ya kino ki ken honyam uong baka WhatsApp status sala ban pej tang kendet ngut kataru kadai tang kitu ki bedai napo kentak gujugu Henry ka high court kamsyam lap ngsan ni kata ke jong ka ong banagate ka status ka bola bu ki kontak list ke jong kila ban watpat sana kungun dai nang ta kan sami kata ke jing sngew kata ke jing huri-hura pat kata ke jing kaja ka court kala kan tai ru ya ka petition ka bola file te ubru halo ka FIR ka bola ujur pasya ayu ka bola Kumno bola penmong ka bola pensnew ya ke jing sngew jong kan hunyam bat ke jing ke jongki ka court ka pengaru yo te ubru haki arteli ki ain kaban kong kadai ke SC bat ke SD Prevention Atrocities Act bat ke baar kadai ke Information Technology Act nangta ka kod ka pensyairu baga WhatsApp status kala bendai daki dur neki jimpen idur ki bala bani I nasngew wala kala benjano tang hapo arpsaw kanta kumta kum ka jingshai ba ka jing tip lang nang ra sipi ye gane ka banta kanang bangin nong ki ba hosia bat ki ba pikir habang ibu status ne pensprang ya kino khobor ki bangin pat tip shai ne long tikna lane kino ki khobor ne jing tho ki bukta ya kalong briu man briu kumju de ki bukta ya kan yam ko jinge jingki wepat ka constitution jong ri India ka artikel ka arpusan handu apipra ka batai bnya chapang jinge dei kan yam bat ka jinge kelengkot ngasyu don man kedau hang ne ba ka ri India ka dei ka secular country hakaba omdon kata ka national religions kabumut baroh kinong hisnong jong kari lane jong jela hiyo lai duit ban manne lane ban le nyam halaga jong nyam kejinget ke bagidon da ka baburam ru kumju yaki wepat ke nyam kumta kamlong ke bedai yang IP ban kren ben lane ban kentok persya ya kenyam bat kejinget jong ke wepat namar kane kalong persya ya kariti penyat kam jong kari India teng nama kejing bom tip bat kejing bom pikir ba bun ba gi briu kam tam kisamla kibran khloit ke met ke phat kibran khloit ke jingmut perkhat kile kluma kim perkhat bakata ke jingkren bat ke jingle jongki kai lampat shaki jinge bat ke saja ha ke jingem ku jongki hoi kine gede ke khobo na shabar jong jela Henry ka ain ka troi kam kumju hi kat bagi nang dei na ju kari ngangai leng bagine ka video ke balangkot kibom bat tip haror kini banta kilayo ke jing shai bat ke jing toy na banta ke jongki nagbanta kitol bala tip bat bangin pasya pat nika omdon kentin na kumui pat sabanong kasyong hakamon gajunggi nagbanta ka shai ke bapura hagbidai bat kanyam gajungit pila ban pet ban pule ya ka constitution jong ri India hak artikel ke alpusan doctor hadu ka ba kupra te yamanta in penkut no shuhang ni tengen sang dopat hagwei audio kublai shibun